Tahiyatul mubarakatu as-salawatut tayyibatu lillah lepang. Tapa hadiri inabitan apa tabire salagi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Napaki makada assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Masyahada tasingkaru memang. Asyhadu an la ilaha illallah. Iya, napa tapa secura nabita wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tomas salawat supaya sigat teman ngi malaikat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Macio tu malaikat. Iya na tu ko na baca itu. Iya tu ampai ko Tomas sampajang patanat-tanangi mo. Aja mo na tu maripala datay tu marko tu. Sama-sama. Salam. Wih, aga mana lalu ko bela. Iya. Iya. Tapi deto na ko di. Iya. Pangkat to nga tu tau bela. Ko masampajang ina kada taja nga cinampau to. Aja. Iya tuh sampajangnya sifat bicara langsung nih si Bapong Allah Ta'ala tuh. Dialog. Nih kong kagaga mengilau aja okui sampajangnya mengilau. Aja nih saliwan na. Ya tiya ampai jarang atu milau dong imon na sampajang. Ya tuh suku pura nama berasal wilau do dia tuh nama lampe. Pada teman rupa tahu wilau doang. Anak-anak pondok mani wilau doang. Masyarakat wilau doang. Ina iya ko aleku deh nang ka wilau doang saliwang. Okui lalan na sampajang. Apa iya tuh sampajangnya dialog sifat bicara langsung nih si Bapong Allah Ta'ala. Masa pura ki sifat bicara ipat dia pitalipongin apa ki mangilau salah-salahnya tuh. Iya kata sifat bicara na to mangilau aja na pura pi maberesalan apa mangilau. Apa iya ko kui sampajang to mangilau langsung yo ko puangnya. Iya kata pura maberesalan apa to mangilau malaikat catai. Nanya malaikat tau iparen malaikat iparenta to mi. De nawa di menre malaporo ko den dapi watuna. Nak kadua mi malaporo malaikat kami misi basining. De nenre malaporo ko den dapi watuna. Iya malaikat